Amahoro y'Imana abane namwe. Nawe kandi muhorane. Ese muraho? Turakomeye. Wowe witwa ndesha? Nitwa Muhammad. Muhammad w'umwangirikana ba. Niko muko. Urimo witwa nde? Kwa Siya. Goko mana y'isi n'ijuru. Gitare cy'amahanga. Aragenze ndabona. Niko musore. Ko wishe mu rutare nkaho uri urwumvusha. Cyangwa igihangano. Witwa nde? Twamukunda abantu. Izina ni ryo muntu. Uri Yesu se? Uri njesha? Turacyakomeje. Wowe witwa nde? Niyo yabivuze. Yabivugiye Yesha. Imana yacu niyo yabivuze. Uko niko kuri. Niko muko. Muntu mwazange uri yakangahe? Ya gatandatu. None witwa nde? Uwimana. Mukomeje kugorana. Niko wowe musore urimo witwa nde? Nita Isaka. Mwene nde? Mwene Ibrahim. Igitambo kirabonetse. Ese uri bugorane mu kugutamba? Nizere ko turabivuze kugorana kuko nugorana uraryurusha. Ese mwaba muzi impamvu yatumye mwicara hano? Oya mwigisha. Ese mwaba muzi cyanzanye? Oya mwigisha. Nuko bagezaho ubutumwa bw'Uwiteka Imana yacu. Ese mwaba muzi byanumye? Oya mwigisha. Hagira umvumburiraho muri makeya nanjye akansogondera. Muri mwebwe nawe ufite umwuka Uwiteka Imana yacu? Oya mwigisha. Bishatse kuvuga ko ari ngewe n'umwe. Ese mwaba muzi data? Oya. Mwicare neza muhishe ubwambure. Mbere yuko duhaguruka tukagenda, mukunda abantu. Dukubitira kimwe mu masengesho siga twiragiza Imana yacu. Data wa twese. Kadusenge. Turakwiragije Mana ikomeye. Tukuragize uru rugendo tugiye gukora. Tugiye kurukorana n'umuhungu wawe ari we mfura yawe. Turagusabye. Tugiye kunyura mu nzira mbi. Utugeze ku musozo w'uru rugendo amahoro. Tubisabye tukwizeye mu izina ryawe. Amen. Amen. Nuko mukunda abantu. Uwiteka Imana yacu igeze nyimirava nyuma y'isengesho muzahaguruke tugende. Buri umwe wese natora ibuye tugende dukomeze urugendo. Kandi buri umwe wese n'iryo ashoboye. Yesu ngiri. Urugendo ruracyarimbanyije. Iva Yesu. Turashonje. Murashonje. Yego. Ngaho buri umwe wese yicare hasi ace bugufi mbereke. Buri umwe wese nagaragare afite umuzigo we. Kandi buri uko umuzigo ungana nta nikura guhembura ungana. Iva Yesu.
wafashe gatoya ari buze kubyihanganira mugenda bamaze gukora ibitangaza. Ese muremera ko ibintu bishoboka? Yego Yesu. Haleluya! Amen. Hashimwe data wa twese, wowe wenyine uri mu ijuru. Amen. Kandi mumushimire kuba yabanyoherejeho, muhumure ni mu gipfuye. Kuko ngiye kubakorera ibitangaza. Yesu ni umukati Ibyo maze nababwira. ibitangaza. Buri wese n'umuzigo we, ni uri Afashe gatoya. Ibyo ntago bindeba. Nababwiraga buri umwe wese n'umuzigo we. Kuko ibitangaza Imana ikora, uwo muzigo niwe urakugeza iyo ugera. Cyo mwese nimutapfune. Ihangane. bibaho mu buzima. Nyuma yo kurya ku muzigo twari twitwaje, ese mwakomeza tugakomeza urugendo? Iyo ureka tukamanza tukajya. nuko ku munsi ukurikiye Yesu arimo agenda ahura n'umwanzi ari we Satani Sekibi aramugerageza. Haranditswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe kuko ishobora kuguha nyoko. Haranditse ngo jya upfukama usenge uramye Uwiteka Imana yawe kuko ari yo igena ikanakuraho ibyashizeho. Wadagiwe. Haranditse ngo ntidutungwa n'imitsima ahubwo dutungwa n'ijambo ry'Uwiteka riva mu kanwa kayo.